amatara ngiye gukoresha yahageze, ariko iri ngiri nshaka kuba ari ryo nzakoresha ku magi. Zaterwa n'ibyo umutekinisiye azahitamo, ariko iri ngiri ni ryo ry'ingenzi. Aya ngaya ashobora gukora ku mishwi, andi akaba rezerive. Numva ko byarangiye nyine, ni uguhita duteranya tugatangira tukesera tukareba. Ndabasuje mwese abakunzi ba Eugenie Family, nkuko nabibasezeranije rero igikorwa nakisoje, nakirangije rwose. Aka muri kubona ni ka kabati kanjye nari ndimo mberekeraho ko nshobora kugakoresha. Ahangaha hari agatiriwari, aha gatiriwari twagakuyemo kugira ngo itara ribashe kujyamo neza n'akavandarateri imbere bize kuringanira. Ibikoresho bigize imashini dore ngibi aho twabishyize. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntabwo ndashyiramo amagi, ariko muri kubibona ko biri kubara. Imbere hari kwaka, aka karaza kujyamo amazi. Ahangaha niho amagi ari butereke. Sinzi nimba hejuru hari bugaragara neza aho itara riri, naho hejuru ashobora kuba atari bugaragara. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha tayari amagi, amazi. Dore hano hari utwenge, sinzi nimba turi kugaragara. Umuntu aba yashyizemo kugira ngo ngutwa aho twadushyize kugira ngo haze kuzamo akayaga. Kubera ko tutarabitangira rero kandi ntazimije. Murabona ko igikorwa cyarangiye. Ibindi nzabibereka nyuma, ariko tayari ubu twatangiye rwose. Kandi urabona ko ni akantu katagoranye, utereka ahantu ukaba wifitiye akantu keza. Aka gakoresho kanjye gashobora kujyamo amagi y'inkware ageze nko mu 110 akanarengaho. Urumva ko rero kugura imashini ikoze iri bujyemo ayo magi baba bari guca ibifaranga byinshi cyane, nubwo n'akandi kadatwaye makeya, ariko kararuta ibyo bagukoreye. Uyu ni umunsi wa kabiri ngiye guhindura. Dore nashyize akantu hasi kugira ngo nihagira irigwa ibashe kurisubizamo nta kibazo, uretse ko nta n'ibyagwa. Dore rero mu magi nabonaga yuko yaragize. Ni ukuvuga ngo ndahindura ndebesha hano. N'amazi murabona ko amaze kugera kure, ndashyiramo andi mazi. Ntabwo mba nshaka gukoresha kamera kugira ngo iminota yo guhindura itaba myinshi cyane. Niyo mpamvu rero aka niko mberetse. Ndacyabifite n'ubwoba, nanga kugira ngo umwanya ugende ari mwinshi. Ariko murabona ko utwinshi twari twizamuye. Igishishwa kavuyemo kariya kamaze kuvuka.